Саламатсыздар. Biz бүгін сіздер менен биринчи видео сабагыбызды баштайбыз. Биздин видео сабагыбыз математиканын негизи болгон кошуу жана кемтүү. Кошуу жана кемтүүнү биз кандай түшүнсөк болот? Мисалы үчүн биздин эки чөнтөгүбүз бар, оң жана сол. Сол чөнтөгүбүздө 100 сом, оң чөнтөгүбүздөн 50 сом чыкты дейли. Экөө биригип бизде канча болот деген суроого оп-оңой эле 150 сом деп жооп беребиз, туурабы? Эми кайра ушул акчаны коротуш үчүн биз магазинге бардык. Магазинден эмне алдык, нан алдык, сүт алдык. Жалпы дейли 110 сомдук продукт алдык. Бул акчаны биз бирөөгө беришибиз керек. Мындай эмне кылабыз? Биздин акчабыздан 110 сомду кемитебиз. Биз муну берип салдык магазинчиге. Бизде калды 40 сом. Туура, 220 сомдук бизге кайтып берет. Жана башка ушул сыяктуу. Эң эле жөнөкөйлөрү бул бир орунду сандар. Бир орунду сандар дегенибиз 0-дон 9-га чейинки болгон сандар. Мисалдар менен карап көрөлү. Мисал үчүн бир чөнтөгүңүздөн дейт 9 сом чыкты дейт. Бул плюс белгисин жазса да болот, жазбай койсо деле болот. Плюс 7. Бир чөнтөгүздөн 9, экинчи чөнтөгүздөн 7 сом чыкты. Жалпы биригип бизде канча болду деп сурап атат. 16 болот. Туурабы? Анда эмесе. Мындан бир мурдакы видеороликте сизге бул сыяктуу бир формула берген болчумун. Бул эмне деген сөз? Булардын ордун алмаштырып койсок деле өзгөрбөйт деген сөз. Туурабы? Айырмасы жок болот. Баары бир 16 чыгат. Элестетиңиз, бир чөнтөгүңүздө 9, экинчи чөнтөгүңүздө 7. Же наоборот. Экинчи чөнтөгүздө 9, биринчи чөнтөгүздө 7. Айырмасы деле жок деген сөз болот. 16-ны да алалы. Так. Эми келдик кийинки эсепке. Ар канча дейт. Эми элестетиңиз. Сиздин чөнтөгүңүздө 9 сом акча бар. Маршруткага чыктыңыз, 10 сом беришиңиз керек, туурабы? 1 сом жетпей калды. Жетпей калган акчаны биз алдынан минус деген белги менен көрсөтөбүз. Айырмасы деле жок. Орун алмаштыргандан, бирок кандай алмаштырыш керектигин суроого 9 сом акчаңыз бар, 10 сом берүүңүз керек, жетпей калды. Баары бир минус 1 чыгат. Көпчүлүк ушул жерден алмаштырат. Минус бул жакта алып кетет, плюс бул жакка келет. Андай болбойт. Бирди да алалы. Андан кийинки сөз. 12 минус 17 дейт. Канча дейт бизге? 12 сом акчаңыз бар, 17 сом досуңузга беришиңиз керек. Айтасыз да, доска 5 сом жетпей калды. 5 сом жетпей калды биздин. Булардан да ордун алмаштыргандан соң өзгөрбөйт. Эми элестетиңиз, сиздин 2 досуңуз бар, экөө теңизден акча сурап атат, бирок сизде акча жок. Биринчи досуңуз 5 сом сурасын дейли, экинчи досуңуз 7 сом сурасын дейли. Сиз аларга канча беришиңиз керек? Жалпы 12 сом беришиңиз керек.
Biroq bu 12 so'm qanday ақша? Sizde жоқ ақша. Demek minus bo'ladi. 2 minus sonni qo'shganda minusdan chiqadi deganday so'z. Boshqa yo'q. Kelik misollarga. Qarаңыз. 7 plus 18. Bu yoqda 5 1 1 8 de 5 3 2 5 so'm deymiz desek 10 13 14 15 so'm turadi. Demek 7 plus 8 15. Minus 7 plus 8 qanday bo'ladi? Plus 1 bo'ladi. Sebep sizde 8 so'm var. 7 so'mni do'stingizga bersangiz, o'zingizda 1 so'm qoldi degandaysiz. Minus 12 plus 3 minus 9. Minus 7 minus 5 minus 12. Emi 3 sanni qo'shganda qanday bo'ladi? Qalasangiz, bu ikkosini birinchi qo'shib olsangiz bo'ladi. Javob bu ikkosini birinchi qo'shib olsangiz bo'ladi. Qalanmay. Misol uchun bu yoqda 8 3 plus 5 turadi. 8 plus 7 15. C bo'lasin. 7 plus 5 12 plus 3 qayrana 15. 15 degan javobni aldık biz. Bu yerdami? Bu bir san. Bu bir san öyle set olsam. Birinci minuslarda qo'shib minus 11 plus 8 minus 3. Cevabı 8 minus 5 3 minus 6'dan qayrala minus 3 kelip çıktı. 3 tersten minus 1 minus 6 minus 7 minus 4'ten minus 11 minus 9 plus 5'ten minus 4 minus 7'den minus 3. Cevabı minus 9 minus 7'den minus 4 minus 3 minus 11 geçiresizler. Cevabı minus 9 minus 7'den minus 16 plus 5'ten qayrılı minus 11 gelip çıktı bizde. Geldik. İki orunlu sandarın qo'shilgan akamiz qanday bo'ladi? Bizga bunday bir san berildi. Qo'shganda eng oxirgi sanlarga shuna andan keyingi sanlar, andan keyin daha bir san bar bo'lsa bu yoqqa siyaqda yoza olamiz. Anan qo'shib boshlaymiz. 3 plus 2'den 5 2 plus 3'den qayrala 5 55 taptık. Kemitkende qayrala bu ikkovini boshlaymiz. 8 minus 7'den 1 2 minus 1'den 1 al emi 54 minus 9 qanday bo'ladi? 4'te minus kemitsek minus 5 siyaqti yazmaymiz. Sebebi 54 29'dan biraz cho'ngsan turadi. Demek biz bunu 2'ga bölüp 40 plus 14 deb yozib olsak bo'ladi. 29'da 20 plus 9 siyaqti yozib oldik deb eslatdingiz. 14'ten 9'du kemitsek 5 40'dan 20'ni kemitsek 20 25. Cevabı bu yoqdan eng başta 14 deb hisoblayib 14'ten 9 kemitsek 5 5'ten bir o'sini bu yoqqa olib qo'ydik. 4 qoldi. 4'ten 2'ni kemitsek qayrala 20 25. Bu yerda bizda ikkosidan ters son berilyaptir. İlk birinchi qo'shib turib oldina minus yozib qo'yamiz.
8 plus 6'dan 14, 4, 20 plus 40'dan da 60, 74. Cevabı 2 plus 4, 14'tün birini koşup koysak 7, 74 dep taptık. Geldik. 3'ten köp bolgan 4, 5, 6, 7 sanlardan koşup kendisi qanday boladi? Sizga qanday oңай bolsa, oşul tür menen koşup kendip alsanız boladi. Misal üçün en birinci ters sanlardı, oң sanlardı koşup kendisini atqarıp anan bir-birine koşup kendip alsanız minus 16 bu jerde plus 14 minus 2. Bu jakta da uşul ele siyaktı. Bu bir san, bu bir san, bir san. 2, 10, 3 ters sanımız var eken minus 2. Minus 2'den minus 4 2. Minus 5'ten minus 9 kelip çıktı. Bu jönün lekönün de plus 8. 7 plus 1'den minus 9 plus 8'den minus 1 kelip çıktı. Hemen keyingi esepke qaraytıramızıq. Minus 16, minus 15. Bu ekranı koşup kendisini atqara bolsaq, 2 minus 31, minus 9 minus 31'den bu stoktun içindeki sanlardan bari minus 40 çıktı. 85 bizde aldına belgi koyulsa demek plus dep hesapta alabız. 85 minus 40'dan 5'ten 0 kendisek 5, 8'den 4 kendisek 4. 45. Qanday 45 plus 45. Plus da yazbay koysak da болады. Andan keyin kesip minus 14, minus 7, minus 7'den minus 8 alatıramızıq. Minus 22, 36 minus 22'den bu qaşanın içi bizde 4, 6'dan 2'ni kendisek 4, 3'ten 2'ni kendisek 1. Bulacakta minus 3 minus 3'ten minus 6, 15 minus 6'dan 9 bizde 14 minus plus 9. Qaşanı açqanda qaşanın aldındağı san ters san olsa bu jaqtagı sanın belgisi özgöröt. Anda bu plus bolçu minus bolup qaladı. 14 minus 9. 14 minus 9'dan 5 dep taptık biz. 5 drax 4. Bunları bitirdik. Keyingisi minus 2 minus 9'dan minus 11, minus 6'dan minus 17. Minus plus 3 plus 8'den aldığında belge çok bolsa plus da hesapta alabız. 11 plus 5'ten 16. Minus 4 minus 6'dan minus 10. Bu ekranın plus 8'den minus 2. Minus 8 plus 2'den minus 6. Minus 3'ten minus 9. On 3 plus 17'den 30 minus 25'ten 5. Cevabı 13 minus 25'ten minus 12 plus 17'den 5. Sizge qaysını soňa olsa? 23 minus 34'ten 23 tax.
1 3'ten ekin kemsek minus 11. Emnege sebep 34 23'ten çoğurak bolğonsan plus 40'dan 29 minus 13 minus 23'ten 36 minus plus 42'den 6 35 plus 13'ten 48 minus 42'den 56 minus 25 minus 15'ten minus 40 12 minus 40'dan 28 qanday 28 minus 40 12'den çoğ bolğonsan minus 15'ten minus 45 plus 28'den 15'ten 8 kemsek 7 4 3 1 17 minus 17 ise 45 çoğ sen 28'den daha da çoğ. Andan keyinki eseplerge geldik. 9 minus 9 minus 4'ten minus 13 bulacağı da 9 minus 13'ten minus 4 jolgusam bu iki 9 bir-birini qısqartdı dep de esepte alsaq bolat. Minus 2 minus 5'ten minus 7 minus 7 minus 7'den minus 14 minus 14 minus 14'ten minus 28 plus 9'dan minus 19 bulacaktı. 4 minus 5'ten minus 1 6 minus 7'den minus 1 8 minus 9'dan minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 oldu. Minus 1'de minus 3 bu minus 2 bu minus 2 minus 2 minus 2 minus 4 minus 4 minus 6'dan minus 10 keyinki hesap minus 2 minus 5 minus 7 minus 6'dan minus 13 minus 5'ten minus 18 minus 4'ten de minus 22 jolgusam minus 6 minus 4'ten minus 10 minus 5 minus 5'ten minus 10 minus 2'den 10 20 22'de hesapta alsaq bolat. Minus 15 minus 13'ten minus 28 bu plus 11 den minus 17 bu minus 2 bu minus 6 minus 8 minus 5'ten de minus 13 15 minus 2'den 4 bu minus 5 minus 6'dan minus 11 3'ü 15 minus 11'den 4 4 plus 7'den 11 emi bulucu hesapta alsaq bu bizge 15 berçili 15 plus 9'dan 24 plus minus 38 8'den 4 alsaq 4 3'ten 2'ni kemsek 1 minus bu kemte sebebi 1 plus 1 minus olan senler 12 minus 8'den 6 minus 6 21 minus 19'dan minus 2 ekonom plus 2 ekonom minus 4
Так, geldik kesitlerge. 9 minus 4'ten minus 13. Minus 12'den minus 25. Bu bizge minus 25 derdi. 18 plus 6'dan 24. Ekranı koşsak minus 1. 2. Bu ekranı koşsak minus 31. Minus 5'te minus 36. Bulacağım. Bu ekranı plus 25. Minus 11. 6'dan 5 alsak 1. 3'ten 2 alsak 1. 36 çoğun bulğan için 36'nın belgisi olan minus yazdık. Andan keyin kesip bizde minus 8, minus 8'de minus 16, minus 16, 32 minus 64 minus 32'den kaçıncı çarpı 32 minus 24'ten 12'den 4 alsak 8. 3'ten 2 kaldı. 2'den 2 alsak 1, 0. Oy. Olacaktan 1 de 3 4. 4'ten 4 kendisi 0. Bu öbür desek de olur. Minus 11. Ondan keyin kesip bu ekranı alsak minus 10. Minus 20. Bu ekran minus 18. Minus 38. Ondan keyin kesip bu ekran minus 1 de verdi. Bu ekranda minus 1. Bu ekran minus 1. Minus 3. Olacak da. Olacak nasıl? Minus 14. Minus 7. Bu ekran minus 7. Minus 14. Minus 6. Minus 14'ten minus 20. Minus 5. Minus 20'den bulacaktım bari. Minus 25. 32 minus 25'ten 7. Bulacaktım. 9 plus 9'dan 18. 18 plus 9'dan 27. 8 plus 8'den 16. 16 plus 8'den 24. Ekranı koşadığım bulsak. 11. 40. 51. Olacaktı. Oyrakça tağılsak yaxşı olardı. Minus 17. Minus 17. Minus 7'den minus 24. Minus 6. Minus 24'ten minus 30. Minus 10'dan bari minus 40. 85 minus 40'dan 40'dan plus 45. 45 de buldum. Dörde. Tak. Bu ekran minus 6. Minus 5'ten minus 11. Minus 9 minus 11'den minus 20. Bunun bari bizge minus 20'ni verdi. Bu ekran minus 15. Minus 35. Biz ne severiz? 56 minus 35 yaktı. Olup kaldı. 6'dan 5 de alsak 1. 5'ten 3 de alsak 2. Bu minus 11. 12 minus 11'den bulacağım 1. Bulacaktan minus 14. Minus 17. 21 minus 17'den 4. 4 plus 1'den 5. Ondan keyin keseriz. Bu 10.
экөө бизге 40 минус бул жак минус 10 4 калды бул жерде минус 54 61 минус 54 сыяктуу болуп калды. 11ден 4 алсак 7 6 0 калды плюс 7 чыкты бизде. Андан кийин кесебиз. Бул экөө бизде минус 10 минус 29дон минус 39 бул жагына отурган болсок 15 плюс 17ден 32 32 минус 39дон минус 7. Андан кийин кесебиз. Минус 15 минус 14дөн минус 29 минус 35ден 4 64 минус плюс 56дан минус 8. Андан кийин кесебиз. 8 8 16 плюс 4ден 20 20 плюс 20дан 40. Бул экөө 6 6 плюс 9дон 15. Бул үчөө бизде 15 болду. Бул экөө минус 20 минус 24 көнкөнтө турган болсок минус 9. Анан кийин кесебиз. Минус 5 минус 9 бул жер 0 кылып десек бул жак минус 1. Бул жерде бул экөөнүн минус 1, бул жактан кайра минус 1, бул жактан минус 9, минус 10, минус 11. Эми келдик тапшырмаларга. Сиздер менен эсептерди иштедик бул жерде. Ошол эсептерге салыштырып, тапшырмаңыздарды карап көрсөңүздөр болот. Бул жакта сиздерге жөнөкөй болгон эсептер, бир аз татаалашкан эсептер жана бул эсептердин уландысы эң эле кыйындар үчүн бир аз узун эсептер. Сиздерден суранат, биринчи сабактарды толук түшүнүп, алар боюнча эсептерди толук иштериңизге ишенгенге чейин, өзүңүзгө ишенгенге чейин бул эсептерди чечүүдөн тажабаңыз. Эгер бул жактагы эсептердин баарын иштеп өткөн болсоңуз, мисалы үчүн жашоодо сандар көп, магазинге барганда өзүңүз эсептеп көрүңүз канча акча болгонун. Бере турган акчаңызды алдын ала эсептеп, сизге канча акча кайтарып бериш керек, аларды өзүңүз эсептеп көрүңүз. Же болбосо жөнөкөй эле жолдо баратып машиналардын номерин бири-бирине кошуп кемтигдегендей өзүңүз каалагандай эсептерди аткарып көрсөңүз болот. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламаттаңыздар.